Hindi pa siyempre preparado este megatiempo ambos el dos congresista del ciudad, Celso Lobregat y Manix Dalipe, para bota pabor na pasar del death penalty. Este mas kaya amenaza con el magacongresista el Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, para salya na mayoría si no puede lang mansuporta con el policía que quiere implementar el administración. Ambos Canal Lobregat y Dalipe cree que debe pa estudiar más con el propósito death penalty antes sila puede decidir con este asunto. I have made that decision after analyzing everything, after listening to everybody, then I can say, look, I am now, this is now. I cannot tell you I cannot say habla yo support or against yo kabar no hay pa yung Mirael list. Kasi tiene lista. Actually, we will be consulted again for that next week. Según con Dalipe, este también el cosa quiere ahora, mayoría del magacongresista. Uno según cosa sila quiere amo para menorar con el lista del magakrimen que incluido ahora na propósito del death penalty. Actually, pabor lang sila for a certain crimes. Takeda sila kontra kay tiene mga krimen, heinous crimes listed alya na nukere sila tiene option for death. Actually, el uno nga ni change alya sucede ara no hay maya mandatory death alya na proposed House Bill. El judge tiene le option ara si kere el judge man issue reclusion perpetua pwede, or si kere el judge man issue death pwede. Kaya na original proposal no hay option el judge para man issue aquel life imprisonment. Tali según el pressure, ambos na favor y contra con el pasar del death penalty y hindi para na mayoría lang. Mediante con este, el continúa según discutir con este el Kongreso na otro semana. Our vote, I think, will have to be or will be done by the third week of March. So That's from final now na ko. until the third week of March, Final? I am asking, well, that is the tentative schedule. Okay. So again, it can change. Según pa con Dalipet, entiende también él con el sentido de Alvarez este magatiempo. El disuyo lang, taablaga nila kay awkward tamen, member to the House leadership. Let's say you are a deputy speaker or you are a chairman of the committee. Because you are part of the House leadership, then you will not support the initiative of your House leadership. So pakilaya to kada parte del House leadership na hindi to support ako sa House leadership na priority legislative measures na presenta alya, hindi to suporta. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.